Sinamok ni Hurutay. Jadi tumpe songonon nabuhi terpesakta miakang bidoli muna so sinamok ni Borutta di Tikiot las maroha muna ahaduli nami siregar songon yang bajar nahor asa dohonom ma songon idok na tua-tua titin na tinoba ay gulang besopuna songonipe na boy terpatupahami songo sinamok ni Borutta di bangsat Tikion amat tadi batama na manggohi pasu-pasuka gabi talahor mati kita salguna at orang soberusi atau munay tulang magsagtay majaw ulaw naman katayon siregar do ang garing ulaw tulak tulaham wala naman katahod daw di bagat sa Tikion manang di dia be di setiap saat di setiap waktu di Tikion be do di ingana totok lang tulak kesehatan siregar udah tulang dari gabi masalah oras itu kita salahuna di bahasa Tikion itu diaring ni ganon na kamaran ke maju di bahasa Tikion ala perenamin magabi kamu totu berunai ma bisa ada baru mahita tujuan narion toma para sidoli di bahasa Tikion mga pasahat kamu sinamok ni Borutta tanda mamututuan teman ni Raza pinaparin lagi so inamalo sigoto wala sigoto uhindamu dinar matalo sinamok ni Borutta hamun takas jala jakarta kami direct kami jalan nga penglas pero kami para sidoli atong di bahasa Tikion pere para sidoli ala na si sana borgo hita atong malo dapat kaulaw di Borutta wala kami di dolo bolo kami di puli kamu mati dulu somonima kita tujuan dari orang parsidoni somonima nang bere nami nang dulu nami ima tutu bere dohotto paluwe bade ho baru molo na kami ada orang yang soal testamon tantik kuroho kinongat kuroho ate jeno somonari nang kuwi orang na orang baru mana ngabang tetap nama apa panduhan kumram alana di barat Tikion nape baru laga kaulo buregar beroringan jadi somonima itu jadi alana somon hatain na jojo na magdo hope zabui o de merbulan sia dia pegare no babor o de merbulan itu kan mau baru zeno ngaipe baru do to bere silo ngam itu no masih juga mahuna masih mudah-mudahan yang pasti kau mahuna masih kalau kamu semua di bulan masih ada teman semua dapat gaul dari tora doto kerja jalan mulut marompe lalu ini orang masuk satu sakamu na di rumah tangga mu na bakto deh mulai di rumah tangga unom tetot do beda tanda apa tidak jadi nama lo tuh itu pada lagi ho baru menang mantuk tuh marga lupang kau mengeluarkan berjuru maju kami bapak marga siregar da berundang jaga bima talos tu baru jalan itu kami mandot hamman pagiro teman teribata jadi pas dua mamuna baru doto bere tujuan mau tujuan dari untuk tahun yang teribata atau dohon masuk menyebut dari dua tujuan lah masuk ke basikur di dulu impor berdua tujuan anak mau baru doto bere dengan mudah mengisau-isau natua pagawaan ariran itu maunan kita dulu menol bada muna nama sudah disiram atau di muna masih gonggong maju itu saat itu satu tiang nunga hujalo deh sinabo muito siapa pun lele mengul saat mau tubang kalian saat mana tu perhorasa maju itu somoni mah kau parani badi badi tiko dohon mah aduh hati tu batang koyo di lubuk aduh hati tu batang koyo di korbo pengen
Ken sari matuan maho. Siap burut tau buat saya kena tau. Uhud mah patu kutu kau. Sahat matu nomor ini. Sahat matu nomor loro. Hei maju Jauh jauh. matu loro. Masih jalan kita. Gawe mata loro dia mula permusik nami. Asa masih dalangat kawin nomor marangge sampai kau maju musik mulai itu tolong nami hukar tu. Telah sangat ulos na gajang ulos itu rapuh di pita-pita nami itu amat tadi bata marhiti ulot ta segaryo diarya ka ng taulahon diarya ka ng tagalanyo ditang yang nami itu amat tadi bata songot torok ni ulosomma torok itu na parang mutujawan na riyo ulos pasamok mon manaputi na uli dohok na linggan tujuluan na riyo dia mengkorok-korok na korok ko para musik nami asal pasat kami ulos pasama to mangbodo to ng koro nami bet kamumba musik na hopat sisi Oh
Lama betul saya lah. Pasunto mga rehab mo juga tangan, tangan mo juga tangan. Mau juru tapel mo sa bek tanah. Jadi siguro medyo ada manopal tak mohon sorona miduan nami. Dusa tamo tutan namion manopot buru nami. Takas do di bawah mo turi-turian mo. Di turi-turian ini dia tahun dengan tuum na kaning pola tari dulu. Suara sa kami sa ulam-ulam. Unang mahola di tikyo pakai ang holong. Nahurok di si pola tari dulu. Natutul makadawan ni terharu di mana di lotong. Ada yang partak gomos sudah kami tuho hila. Sotung madisuam na diulahon ni bapam na tirobom dia pala tikyon. Una ko na sa ilong kamarapak mikil, dung lahon na di pangaratuan. Okay lah, udah selesai ko. Urusan saya langsung nito. Gaya besinggo po na mo. Jalo partak seorang nami siya ulam. Tapi dong penon. Jadi jolma unang merasa pandai. Ada tikus malu marpapena. Naruh di sini ingat aku karena dengan dia dong muna terlumubi lekon berlain mengenai merihitilah kamu. Sabetong marniwat asa tanya mas tarian namai kita salutna asa rabot naudi daw paggabi berharasat kamu di kapangarot muna laki mungkin ada isok kamu. Jadi ala lapas satu madarhela lama. Ayon polo madaron di pos yang simadur na pasatu. Polo nang itakun akan namikilas marwa. Polo luso naman. Mandar. Mandar. Bukan uang, udah lah kandikan. Ya maka kandikan kepada datang. Sini pun mengatakan rasanya itu hari terus menjadi sirani. Ya karena memang si dari mamuna bujuran niario. Jangan bodoh hatan atau kata kami mamuna, kami si mamuna, kami bapa muna, bodoh, odi bodoh bodoh kata. Sanggiak mamu di tano, pangarat mamuna sila potan apa bagana Roma, tujuan irwa ario. Di depani, dompet dari mata, nomor 2, nomor sangat. Diakta pasamutan naneng tujuan niario. Jadi bersama si Dogonok itu harus merkala-kala mainan partak kita di sisi kios. Oh dari Bataro nomor 2 totong mahamu di Paroro karena dia pihak mereka. Di son kami lain di dalam pasar ton ulus asa baik kamu mah nahopar pusat. Mana deh?
takut akan Tuhan. Memang deh, yang terdekonau, yang terjujurau sudah berjumi deh, mulai sianda jolo satu skenario. Mungkin rakyat deh yang terbalosau sudah berjumi lagi. Alenang pinang sedia nilai ni kadokon, yasma roham manggi menjalona. Saya dong mah rezeki nak ketularepan nak saya tambah saya roh kalas keroh. Ang sohoni rohang iku si jai. Anggi, jalan mana berjulu adik pun memang remeh man, adik berjulu rohani. Suatu hubeki, ya dibeko, hona tangan man, balik malorong persuan. Babu adingkan, tua amin kanang tua, unang saya orang hata lain apalagi zaman sonari, murah dorong hata si suatu orang kami di semua nanti, walaupun perang nabadai, selesaikan dengan kepala dingin, dengan hati damai, dari lagi. Semoga cepat diberikan Tuhan momongan agar jadi keluarga yang bahagia dan sempurna di hadapan Tuhan. Semua ini atas sana. Mana ada? Musik. Memang udah pero aku kapal soko alana sena met udah behita baru rapa Jepang ama saya leleng yan alu udah rohatku ka alay wah bayenon kay majolo na masa isola lang masya kami adekmu balga mang menek yas maro majalo na kakak unang bering sen hargana bon bitang yang muhami juga kadek muda kak sayang dia ada mana itu persintahan nami wala di mahata siya Sampai terpesan. Sileman nami tuh mulu pelak terpatu pahami songon nani harapon ni roham mulu olat tak yang pelas meramda itu haholongi ma elaon dihahurangan na nang dihalubian na unang ala hurang otikton murko jadi par di hutan niba par seduk niba konhormatan do hargaan asa bohas harga di berinjol ikut jemuru doh pasangapun lima dungi pasangapun di jol mama musik nang dihobe pancaitan pos do pakakwa kana guru juru warga pancaitan non along do saras tul na hutan da pas sarat sopat tamuma kang kira holak kamu na dajal jujuduk sudi pancaitan non aholongi maburko sen nasaroham doh sen nasa ati-atin dihahurangan nanang pidi halubianna isok kubok kami do unos molebe riong manang tipis di beriko hela do tuguru angkotang yang namanya tok temat tadi bata hafal tu asa anggia tok tuduluk kamu na dakotan apa pagana lomak tuturute dakotan mul natiyo jadi saluhut naluham yakka si maduan lain la serhanami jawab pasal bidahami apalan labok aryon
Molo nasugod goyang ro kira sungod kino no pistanan mo nara. Tapi yang ini udah ini. Al tosro hari dibat. Lam tu tarina lam tu bagana. Imasi halas sonota. Jadi dohanon nama widot na tua-tua. Asa balitak bagabi na tinabutabua. Hari ini hela do guru do gabi. Molo olo hamu marsi paulo lo. Asabo na niya puli di lot isitapongan martabatab di hamu nahuli martafok dapok ma nagpas samotan asa sahat sulu sahat tuburtian di tiga ras liling hela dohok guru mangulu liling jala horas-horas atau permusik nami baik mama musik nafabakan nami ulos ditoro rapor Salamay na ako, nire-nire na ko sa sore. Salamay na, rapang mo na. Jadi saya sadar kami di sopa sa haton, so olas nga kami tuambi.
ngolo siya na burung na alam lupur doon maing senok male senok tukanopan asaringan cara ngomong bintay bahwa ada protop pelas meromet dalam bina jadi pasal kami mau siapa musik kami asa ato baik mah laguna setia rumah tangga yang dinamyon oke. sesuai doa karantak dan sumber dia pe urusan balas ramu na acara jadi songoni mariamu lai pacita itu buli kami siapa masahutani si baduan bakal sebelum kesedihan mas keluar nami ala mengajar pamas pasuak kamu tidak kesedihan dan kamu si jocor para asing ruani debatare sak kami do masahutani si baduan do kono nami batuamu ayam mabagabe dan dalabawan ari muna dua do gawe mo takas sama marsi para luar jadi patukan kudir mari to bergelobian mo nutungtu dia memang malaka tu si pada patok pasaudian MS debat dua maman kemana de kamak bak debatare nomor 2 luhu mai tadi paroro jadi sama di dia minta mereka musim arab Imadi na marihitin ang pasahaton ulos ni Toddi ulos do holong imadu ibebere nami songsong na dihita sa luho na marliga-liga tutur jadi dihaw bere terlumo ima ibereng kubawa bolo hubereng nakaningan sen lumon ni Roham dinaro di Panjalangon ni Hamid bagasan gereja imanong musipul homajal pamasu-masu santo man ibagas ni joro ni Tuhatta sautik do pangiduang kutuho bere di bagasan lumon ni Rohami ikubono mo di do habingiton ni Roha jalubono mo may dilas ni Roha di Hami akan natutuang terlumobi ma dia akan natutuan na makaholong iho na adong dihuton molo hubereng do nakaningan rintan ni Hanasida dambar dia iber halaki hubereng na matudal anak doho boru iba tu dohok kalaki do holong na ito ho jala ikon ingotom mo di ho bere penjaitan bereng ma aka amang boruk ko na dong bison na mga dobi ulon ikaw patari dohonom mo di jala ikaw patudohonom mo sudia kalas ni Roha to ka natutuan na rustar lumobi ma aka amang boruk ko penjaitan na dong bison ko bereng nakit tufado sudia aka ulo ni asadamo di ho do ba bereng ko songon ni do ni tutua si di hodo honok kuma kata pasu-pasu asa tubuan lak tubuan cikorung tubuan anak ko tubuan boru donga mo may sahat tu sarong madua tuba 2 hali ma di hobre nakaning agok ben di pasu-pasu di den ima si maduam san lubang gaul
nang pala ikon natakas dohonog ko anong dohatan yung pasa na padokon tiko-tikoy na nomor 7 lengko-lengko nomor 8 Urjuha Marminggo wala nito pangalaman ni Paso-Paso Jidos Barhanta dihitang ka na sudi amang parmusin namin ona min natagaling kawana bibayin palu-paluna ng pasahatan namin maulas dito berin namin yung bag mamang musik suhampar na